Gördünüz mü buna? Yol yok. 3 metre yol kalıptır. Riyad teyit yaktan başlayıp buna toğ çeyim. Barınlar koçuyorsunlar buna. Cuğunup taranıp Cumuşka köçe var ha. Köçe var. Açıl. Tak yeme. Moğonu metallamga tapşırgıla. Kimiki bul. Gördünüz mü buna? Yol yok. 3 metre yol kalıptır. Siz utan vurdunuz, cidden utağı, karabaysın araba. Uşu Riyad teyit yaktan başlayıp buna toğ çeyim. Barınlar koçuyorsunlar buna. Evde hiç kim kalmaydı. Nakara tuvaletten su sağıp otat. Nakara mına. Ötüneki. Bugün alıp taptaza kılıp koyular. Kara tarafı maskeski olup alıptır. Bunlar явно mına çıkan. Arxitektör. Moğolların barını aldırdılar. Karışma. Mana snos bo'lyapti hamma yerda. Yaxshi mana o'shda uni o'litish uchun zo'r ishlar bo'lyapti. Yaxshi yomon emas. Endi mana bu tarafda yashaymiz-da biz. Oldin UNESKOga kirgan degandi. Biz arxitektoraga borib dokument qilaylik desa, yo'q, bu yerga hech qanaqa stroyka mumkin emas deb UNESKOga kirgan deb ruxsat bermas edi. Endi hozir sizdan bitta iltimos. Hozir mana snosga tushdi hamma yo'qimiz. Jindaydan shu bir arxitektora tomonidan bizga bir dokument qilib bersa. Misol uylarimizda 2 ta 3 tadan kelinimiz bor. Qizlarimiz ajrashib kelganlarimiz bor. 5 ta 6 ta odam yashaydi endi semiya bu. O'shanga bir uyning ichiga uy solgani ruxsat bo'ladimi degan maqsadda gapiryapti. Acaba koçuyorsunlar. Çek veriyoruz, koçuyorsunlar. Polni kechadimi? Bardыңар koçuyorsunlar. Bunlar bari koçuyor. Bunlar hiç kimde kalmayıp. Nakara bunlar toğ oturadi. Uşu Riyad teyit yaktan başlayıp bunlar toğ koçuyor. Barınlar koçuyorsunlar bunlar. Evde hiç kim kalmaydı. Bo'lmasa hozir temay turar endi ekanda unda. Yok. Azınca teyivergiler. Gördünüz mü bunaki? Toğ oturadi уже. Bunlar bardı. Bunlar qarang 3-6 çıksa уже narxı hiç dese kalmaydı. Turabı? Buna 3. Shu polni ketyapti. Bari ketib o'tadi. Bunlar bari ketadi. Bunlar bari ketadi. Bular bari ko'chiramiz. To'ni ko'rsatuvchi. Bravo. O'shuni o'sha yerdan boshlab sanab chiqinglar, qancha uy bor ekan. Eng yaqinlari. Eng yaqinlari. Arkasında özü soyman tonma yol salmış keraklar. Ova. Yolda qaldı. Yo'lda qoldi. Shu bari jilib emel ketdi-da. Qara jura bosdi. Ertaga olinadi ular, turabı? Tak. Bunavi da kanalning bo'yinda turadi, turabı? Bu qaysi kanal? Bu Şamşat. Samsat kanalı. Bu hazır bu Şamşat narjağını bekitip koydu. Keçe size etken koçuda bu turabı. Siz naraqı başçağını öttünüz mü? Öttüm kördüm. Abi nereden soru verdiniz siz? Yo şimdi tezroq ochib dehqonlar mana ish boshlandi. Paka Maligi dehqonchilikda ekoreylimi, ehmiyatimi? Ege sigirda. Bunlar suvun boyunda turadi. Acaba buları da koçuruşumuz gerek. Bunlar gördünüz mü? Neme? Canbayevich. Bularda boştan başlap sanap çıkılı. Kança emi var uy. Düşündünüz mü? Buları da koçuruş gerek болады. Nakara prem arıktın boyunda turadi. Buna arık najağı üstüne arıktın üstüne oturan mı? Bunda kirib onda chiqqan. Jo deg aytam da. Da, to'g'ri. Mo'zamsiz bu? Nakara arxitektor, kadastr. Buna gördünüz mü? Arıktın nerede arık kana? Aslında olib ketdi. Ha? İçinde o. Bunun içinde. Ha, teyit arık. Onlardan çıkıp gitti. Özü çoğun arıktın mı olar? Su tolu oğat durab. Samsat. Ya. Samsat. Hey. Ular aragida bo'lsa, Yok kanal bol özü. Narcakta kanal olup geledi ha? Fena bakıyor. Allah takma. Bayağı da o. Ova. Selam söyle. arxamizda zonasiga chiqib qo'ysa, gördüm. Tap. Gördünüz mü? Başta arık yok buna. Var mı arık yok olup bitişko. Bunun için aldıran yoksa. Yapmayız. Uqbaytat. Ne uqbayt? Ana o. Ma uqbayatıptır. Bugün kelip buzup talqılap kettiler. Maqul bu? Seni berilgen be? Bilet vardı. Ha. Ana oldu. Tamam, onu da alıp kettiler. Şimdi kabus var arkasında. Ha. Burada uqbayt o. Tak, onu alıp kettiler. Düşündün mü? Ay. Bu nesine vaqt beredi? Batla alıp qo'ysa bo'ladi da buni uchun. Ya bunu ham sotib oldim dedi o. Ya. Butkani sotdim dedi, olib ketmayapti deb. Ha. Aytınız batırağa alıp ketsin. Moğollar da aytsın. Moğolda uqbayt o. Trotuarda turadi. Gördünüz mü? Arxitektor, kadastr. Qancha metr bunaqa şeyni bunu da algıla. Buna gördünüz mü? Qadamdan çıt etgan şeyin. Bundan endi 5 ekan. 5 bin bunda tegizdiler. Maqul bu?
Algıla bugün. Trotuarda oturadi, gördünüz mü? Bu hiç narsaning keragi yo'q. Просто mana trotuarga salib olganman. Bu hem dokumenti yo'q, bunaki trotuarning ustida o'tiradi. Buni jo'na kelib alsanglar bo'ladi da. Tak, bunu te burçtan başta oldu. Tushundingizmi? Tiniklarni algıla. Mo zaborni olib yo'lni ochqila. Qarab, mana trotuarning ustida o'tiradi. Prямо yo'lning ustida o'tiradi. Burada tane bultur. Asfaltağımızda. Kiralıklar bilen. Bunda gördünüz mü qara? Te burçqa cheyin, eski строение. Qalandasangiz qancha ekan? 6 metr mana chiqqan. Ko'rdingizmi? Buni ko'rinib turmayapti. Trotuar yo'q, eme yo'q. Ana mo'larda, mana sarqinda suvlarda qarash kerak-da, qara. Mana qara, tualetdan suv sog'ib o'tadi. Mana qara mana. O'tnaki. Ya. Kirib kelgan suv mashatdan chiqadi. Jo'jo, men aytam. Tualet. Yo, arab chizdi boyagi. Tak, mo'ni arxitektor. Tushundingiz ha? Bugun kelib chene bergili, kadastr yer dokumentlarini qarag'ilada, te burçdan boshlab предписание bergili. Alışsın. Tak, bu yer polni расширение bo'lish kerak. Salamat papa, qandaysiz? Yaxshimi? Yaxshi dam oltirdingizlarmi? Yaxshi. Mo'larda qarag'iladi, tushundingmi? Bunaka. Bunalar явно mına chiqqan. Arxitektor. Bunaqara. Bunaqaraç. Latok üstünde oturur. Aa nasıl var? Gördünüz mü? He. O tek yakta kalıp bu alıydı. Sol jaktan beri çıkıp ketken. Все, polni te baştan başlap. Eski uyda mına alıydı. Tetik uyga geçedi. Все. Sana buna qarasang, araq üstünde oturadi. Deme. Canbayevich. Asmanды qarab, yerni qarasangiz, mana qara. Asmanga şaşılmang. Yerden başlayla. Bular bari chiqqan, ko'rdinglar ha? Buna eski строениесі ko'rdinglar? Хотя bu tetigi zabordan. Buna qara, bardığından hemen üstünde oturuşadi. İki jag'i teng. Buna qara. Canbayevich. Buna qara, musuldu. Kim damkon bu yerde? Siz mi? Buna qara. İştegeningizde. Siz bir narsa aytsa öyle bo'lyapti. Anaqa bo'lyapti deysiz. Buna qarama, sasıp ketdi, qara. Ne sasıp tutadi bu yerden? Kanalizatsiya bo'g'jitdan o'tadi. Kanalizatsiya maytda bor. Ne jitdan o'tadi? Murdingiz sezib o'tadi? Canbayevich. Sezib o'tadi murdingiz? Jitdan o'tadi? Qaraysizlarmi? Mana ular bari chiqqan, ko'rdingizmi? Ular bari chiqqan mana. Birga trotuar, bir jag'ina trotuar solib berishimiz kerak ekanda ilgacha. Bu yerni biz bastık ha. Hacı aka, qanday yaxshi ishlar, yaxshimi? Salamat, qanday yaxshimi? Aytыңыз. Бұл жақта менің ата-енемнен қалған үйім бар да. Так. Ошоға кире албайтам да, жол ачыш керек болуп Ай. калды. Жардам берип коюңузчу сурарым. Qaysi yerinde? Көрбөйсүзбү сурарым? Жақын эле? Ya. Ya. Мына жерден. Бул жерден 10-15 адамга жол ачылат. Айыл башыбыздагы билет. Bilesiniz? Барбаган жерим калбады. Берке Абдул акачы. Ачылыш керек да дагы. Koçu? Ооба. Ha. Көчөнүн башында бир үй салынып калган. Мына үйчү. Менин үйүм мына үй. Бұл жек. Мына көчө болуш керек. 10-15 адамга жол ачылат. Үйдүн көчөнүн башында биринде мына эски стройка бар да. Так. Ушул жерден көчө атып чыгыш керек да. Менин үйүм мына 4 соттук. Үйүмө кире албайтам азыр, жашай албайтам азыр. Ата-энемден калган үй. Элдин баары мына жерден жол чыгат да билгенден. Эч ким үй салган эмес, малкана, тооккана кылып салып койгон. Менин үйүм мына ушул. Менин үйүм мына ушул, үйүмө кире албайтам. Siz şu uyda yaşaysınız mı? Жок, азыр жашап атабыз да. 20 жылдан бери мына 4 комната салып койгонбуз. Mo uy sizdeki ha? Ооба, ушул менин үйүм. Анан бул жакта мына жактан карасаң, Tak, damkom kim ele bize kvartalini bu yerde? Ya. мыначы.
Mına uy menен mına uydun ortası köçe açılış gerek şu yerdençi. Ama o жерде eме var ha? Köçe var ha? Köçe var. Açıl. Tak, yeme. Çıksa olur. Tактап чыккыла. Кадастрмен бирге тактайбыз. Кадастр, архитектор тактап чыккыла. Телефонун алгыла бул жактан. Алгыла. Бүгүн тактап бүт эметели. Гемпланы жол боло турган болсо ачалы. Жарайт. Как раз мына кайсы көчөгө чыгып калат түз. Навайга чыгат. Анан Бостон көчөгө чыгат. Кеп бурулган жай бар. Түшүндүм, болду. Так, эме архитектор, кадастр. Түшүндүңүздөр а? Так, эме менен генплан менен карагыла, жол болсо келип предписание берип ачыш керек жолду. Макулбу? Ачып бергил. Так, bizde Мирлан. Түшүндүң, на контроль возьми. Азыр засташо сенде, бөлүм башчы. Шефтериң бары кетти. Сен калдыңбы? Карап көзөмөлгө алгын. Түшүндүңбү? Архитекторду, кадастрды көзөмөлгө алып, мага бүгүн кеч саат 3-тө жообун айтасың. Түшүндүңбү? Сиз түшүндүңүз, а? Архитектор менен кадастр Казыбай болгона. Чогуу түшүндүңүз, а? Бүгүн саат 3-тө мага жообун айтасыңар. Кичине аралаң да элдичи. Элдер алап, карап, элим немене жашап атат, эмне маселеси бар. Саламатсыз, папа. Там караш керек да. Анан костюмду кийип отура берсеңиз иш болбойт да. Так, мода чыгып кетип көрдүңөрбү? Архитектор, кадастр, көрдүңүз, а? Мурда жол болчу эле? Мурда. Сиз бала кезде бар эле. Ну все, значит, жол бар экен. Ачабыз. Молларда калгыла. Канчага чыктыңыз? 65. Бала турбайсызбы? Жашы кести. Мону алыш керек мынакей. Жанбайбан баласы, көрдүңүзбү? Мынакей, тоок гана мына. Буну эмнече албай атасыз? Мына кара тоок гана экен, отун гана экен. Мо жүзүмдөрдү алып пол тазалагыла, макулбу? Азыр биз бул чыкпаптырлар, көрдүңүзбү? Тегиз турат. Тегиз турат. Наркы эски, Шамшат эски көчөдө. Бул жагына кийин берилген участкалар. 90 жылдары. Бүгүн эртең алып чыгат, үстүлөрүн. Так, моонда калыш керек экен, көрдүңүзбү буну? Я. Алаттылар да. Буларда канча чыгып кетишкен булар? Ну, эски строение экен, алып койбойбу? Я. Эскилер курушкан бул, алып. Мына жагынан жакшыраак келет. Ооба, алгыла. Архитектор көзөмөлгө алгыла, макулбу? Оборона каякта машинени алсын. Алдырыңыз машинени. Мооларды алдыргыла. Бул баягы менен тосолгон экен, алдырганбыз шипирмен. Я. Буну темир менен тосолгон, onu алдырып атабыз. Мастерчилер болгон экен да бул. Так, моду бүгүн срочно алдыргыла. Эме, Мирлан Казыбай уулу, түшүндүңүз, а? Толкун Арсланович. Толкун, моларды алга, түшүндүңүзбү? Бүгүн алып таптаза кылып койгула. Кара татуалга мастерской кылып алыптыр. Мо заборду алып койгула. Кандайсыз? Эже, кандай, жакшысызбы? Бу магазинди үйдүн ишиге алгыла, макулбу? Ооба, магазинди алып ичкерге киргизгила. Мына бияктан терезеден эшик ачкыла дагы магазин кылып койгула. Алгыла магазинди. Тротуарды ачкыла. Так, архитектор түшүндүңүз, а? Казыбай, түшүндүң, а? Металлолом экен алып бүгүн дала четкиле. Ошондо сизге 2 машина болду да, тетиги менен алыңыз. Металлолом эле болуп калды. Металлоломго тапшыргыла. Мына агрежен качан до конца тетияктан баштап алып, мону алып ачкыла маяктын бардыгын. Так, эмени жеке ушул жерлерди сен жазып алгын өзүңөчү. Азыр бир нар жакта тротуарлар бүткөндөн кийин бул жака бир бетине тротуар кылабыз. Макулбу? Тротуар керек экен бул жака.
Ekip etine trotuar kısa olur etken bu жерге. Ha? Ha. Ekip etine kısa tile olur etken. Karamla balдар trotuarsız çok kettiler. Jeke. Jeke. Uşu ekip etine teң trotuar makul ba? Bala çağa tınçpı işler jakşı mı? Kıynalбайtasыздарбы? Amin. Teşte jakşılıklar bolsun. Мынау кошуна колонго айткыла, эки бетин тең ачылып турган жерде бар экен ачылсын. Эки бетине тең тротуар кетет. Даракка тиймелим Жок, бакка тийбегиле. Бакка тийбегиле. Тети кыштарды, ограждениялардан моларды алып койгула. Алгыла бүтөндөрдү. Архитектор келип чызып берет. Эме? Мен чызып бергиле эмен. Макулбу? Тротуар кайгынан кетет. Кийин мыналар да бар. Ооба, буларды алгыла. Мынау чыгып кетиптир, көрдүңүзбү муну? Мына совсем чыгып кетиптир, көрдүңүзбү? 14-үй. Кадастр. Кадастр. Мына үйдү көрдүңүзбү? Так эле чыгып кетиптир. Бурчтан баштап почти 4 метр чыгып кетиптир. Жол бекилип калыптыр. Мына жол жок. Мына. Я. Мына бурч чыккан. Ачкыла. Мондагы жолду көрдүңүзбү? Мына да жол жок мына. Кадастр, архитектор, түшүндүңүз, Мына буштан баштап, мына. Кара мына кенем да баштан жол болуш керек. Мына да жол болуш керек мына. Могулардагы жаңы строение экен, көрдүңүзбү? Архитектор. Мына көрдүңүзбү? Мына тротуардын үстүндө турат. Мына да тротуардын үстүндө турат. Жол жок, же тротуар жок. Жаш балдар басыш керек да. Так. Тиги мо бир 3,5 метр, bu 3,5 метр жылыш керек. Жолду кеңейтип, түшүндүңөрбү? Караман. Кана жол. Тротуар гана. Я. Кадастр. Көрдүңүзбү мына жол жок. 3 метр жол калыптыр. Бир тротуар болуш керек да. Мына көрдүңүзбү? Тияктан баштап мону ачкыла. Мону до конца жанагы поворотко чейин, наркы бетинде ачкыла. Көрдүңүзбү? Эски строение тиягында турат, эски балы. Полну ачып тазалагыла. Жолду ачалы. Макулбу? Жанбайыч, мону тез кыймылдаш керек, алып тазалапчы. Булар кече эсептегенде Я. 16 метрге чыкты. Ачкалектер бул жатат. Бат-баттан кыймылдаш керек, жочу, бат-баттан кыймылдап. Булар деле чип кетиптир, карачы. Мо бушта чыгыптыр. Кара жол жок. Мо мечитте карагыла эме кем? Каратас, каратас. Сиз барсыз, а? Так. Бул жанагы көчөдөн өттүк, а бул? Бирок тротуар керек экен, бир жагыначы. Мону алдырып койгула. Ким берди квартираны? Сизби? Айтып качан алат? Алдыргыла. Ассаламу алейкум. Мына үй чыгып тур, мына көрдүңөрбү? Булар чыккандары тегизетип койсо болот. Сулайман тоого чыгып келелиби, жигиттер? Чыгалы, а? Азыр моюна барып туруп тоого чыгып кетет. Ооба. Бияктан фото барбы, тоого? Бар. Сулайман тоого? Барбы, ошо жагынан чыгабы. Оларды алып койгула. Түшүндүңүзбү? Мына. Так. Мына огражденияларды алып, мына виноградниктерди алып таптаза кылып болот до конца. Макулбу? Я. Бостон бала бакча. Я. Бостон бала бакчасы. Бул пришкольныйбы? Билим кени китеп. Тарбия кени мектеп. Так, эмне бу жерде маселе бар? Кана директор?
Dokumentleri var. Ruhsat berber. Kim ruhsat vermeydi? Ya. Arxitektor ruhsat. Tak, kimde mesele oldu berdi? Bu boyunca birinci yolu da taktap kaç. Ha. Ha. Tak, siz Canbayıç, siz hazır kelip direktirmeyen joluğup süйлöşü ökөңөр. Emne көйгөй бар экен. Эмне үчүн документтери бүтпөй атат? Мага саат 11-де келесиз, макулбу? Макул. 11-де келип өкөңөр тең айтасыңар. Сиз азыр эметесиз да, тиги 9-га барышыңыз керек да сиз. Так. Я. Bu da arxitektor. Resminden bu 3 ay başlığını. Ооба. 9-да келесиңерсиздер, а? Буларды кандай кылабыз? Bularni ала barayım bu 9'ga. Ала барам. Директор барсын. Direktorlar. Директор ала барыңыз. Макулбу? Архитектор, сиз да келиңиз саат 9-ганда. Эже, мына шыйпырды тетиги арабаны алгыла. Тетиги бутуңуздун астында жыгачты алгыла. Үйдүн ичине алып кирип койгула. Так. Мо ограждениени алгыла. Олар алынсын, Так, мо таштарды айтыңыз алып койсун. Булардын үчүн албадыңар. Amacımız bu yerde kanatı eskертip bergen. Жо, эскертип берген келип контролдош керек да, караш керек да. Так, Толкун Абсатарович. Молар бир сыра карагыла, макулбу? Балдарга тапшырма бериңиз. Моларды карап, моларды алсын мусулардын. Моларды алгыла бүт. Мына виноградникти алгыла. Дастан кайда жүрөт? Так, моон да алгыла, макулбу? Моон да ограждение алгыла. Толкун Абсатарович. Моон алгыла, макулбу? Буларды алып тазалагыла. Тетягындагы полну алып тротуар болот. Так, архитектор. Канча чыгып тур могу үй? Я. Канча 4 метр чыкканбы? 4 полну. Мону алып тазалагыла, макулбу? Алып тазалап тет жактан баштап эметкиле. Өзүнүн территориясына кылсын. Олардын бүт баарын алсын. Түшүндүңүз да? Так, предписание берип, так. Кадастр чогуу келип эметкиле, макулбу? Сиз контролго алыңыз. Пока начальство жок сиздики, өзүңүз контролго алыңыз. Макулбу? Мо ограждениелер алынсын, бирге тротуар болот. Мына металломго тапшырылат. 28 деген трактор мына учу биздин бала кезде болчу эле. Пахта айдачу эле. Так, оборона. Мону металломго тапшыргыла. Кимники бул? Кимдин трактору? Abidip degendik. Traktörçü bölgen. Бар ал тракторчу? Var. Все, үйдүн ичине алып кирип алсын же металломго тапшырсын. Бул эмне керек барам? Бул мусор да бул. Бул памятник бул. Караң, элге канча эме создавать этет. Так, оборона. Бүгүн алдырып салам, түшүндүңүзбү? Алдыртып темирге тапшыргыла. Так, мына занавескаларды алдырыңыз. Молардын баарын төкпөсүн ичкерге алып кирсе макулбу? Мына жестянщик бар экен. Үйдүн ичине алып кирип оңдосун. Оборона. Мына көрдүңүзбү? Тротуарда мастерская кылып алыптыр. Айтыңыз, үйдүн ичине алып кирип оңдосун. Макулбу? Саламатсызбы? Апа, кандайсыз? Апа, могу кашаларды алып тегиздегиле тротуар жасайбыз. Моголорду дагы, макулбу? Тротуар керек до конца. Бул өзүңүз карап койгойсуз булардычы. Обязательно ушуну бес караш керекпи? Бул сиздин эле уровендеги иштер. Эми архитектор. Мону карап койгоңуздар, түшүндүңүзбү? Эки тараптан карап койгула. Так, значит, биз ушул жерден баштайбыз, Эртең дальше ушул жерден эметели.
Ketdik doğuğa. Tak, ondan aldım tavuğu hazır. Gayip mazar. Tak. Moğolzer boyunca ne kılavuz? Ya. Nursultan. Moğol mazar boyunca ne kılavuz? Kança yıl boldu buğa? 50 yıldaydı oldu. 50 yıl. 50 yıl bolsa alış gerek buların bardığın. Akşama kaçan var onu? Şu halarını dilep al, tazalaş gerek. Polun tegerek, onu artacağın, arkaca aldıracağın polunu tazalap canağacağı. 1. maydan başlap bilesin ha? 1. maydan başlap şarga bir daha söz koyulmaydı. O bir top kaldı da. Ulan musullardı kara. Ne kara musullardı. Şu an geldi. Ya, Bugünleri tutamam geldi. Asal tutamam birgemizde. Moğolların barını aldırgıla. Abarona. Moğollar da aldırgıla musulların barını. Kara. Jol tosu alıptır. Kim yerleri bularının? Ya. Kana yesin, çakırın yesin. Çakırın yesin. Alsın boyaktan jol tosu koy boy. Bu onu gördünüz mü buna? Kança yıldan beri turattılar. Jelin tosu. Algıla maşinleri vardır. Var var 90 çizgi gelin geçti haftada. Nu kançançılık kesediler. Düşündünüz de. Şunu Tabii o musurunu yeme poligon bolup kalıptır. bunu bile ne mecbur yapısı Ha. var. Cüzbe. Tüdrep kestik tamam. Ya, Tüdrep kestik dedi. yemal özün emesi de. Südürüp gitti. Ya. Ha. Ya. İyi salat ha, iyi salat. Acıke, mapminin çoğu, aboron uçaskoyu da alıp emetkile, kergile çoğu, makul mu? Alsın. Asıl üstünde koygandan keyin içine kuraş керек eкен да. Hay. Ар жагында. Gene lazım mı? Ya. Karışma. Ya. Ahtap selam aleyküm. Так, hurmatly jedakchilar, bugungi o'sha men reyd bitdi. Qo'yilgan topshirmalar bo'yicha arxitektura, kadastr, IEM, Mirlan, sizden служба, kadastr, arxitektura, OMS. Kırgız birlikte jumush alып bargılar. IEM'ge aborona sizga jumush bo'ldi, janaga jumush. 4 mashina bo'ldi. Bir traktor, najatda bir mashina, 2 avtobus bo'ldi. Meniki fotografik pamyat. Men ko'rdim bo'ldi, tartib qo'yadi. Düşündünüz ha? Arxitektura mojigitni massasini chechib berganlar bugun. Ha? Düşündünüz ha? Bugun chechib, mana kech talovishdi, soat 3'te. Emetib, dajit desinlar. Хорошо anda. Junup taranıp jumushqa qanaqaga mata. Amin. Amin. Har birga tungan so'rab baxtlilik. Amin. İşimizga egilib. Amin. Amin. Bo'pti yigitlar, yaxshi. Jumushqa jo'shamiz.